إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقینا کسان چی درو جن گنی زم آیاتنا ولوی گئی دائنا نبشی کلاوی دلے دیتا دروازے آسمان انبشی داخل دلے دی جنت تا تردی چی ورن نوزی غٹر سائے پسن دستنے کے دغسی صدا اور کنگا مجرمانو تا لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ددید پارات جہنم نبئی دانگی بسترے بڑے دلے تپور تو طرف نبئی دلی پٹھوں گے اور دان سے سزا اور کن ظالمان تام. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. اور کسان کی مان راوڑے عمل نے کڑی نیک تکلیف نور کو منگا اس نفسا مگر فقدر دوست دائیم دا کسان دی جنت والا دی و جنت کا ہمیشہیم. ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحتهم الانہار. او بباسو منگا چلی پسینوں کی سخفگان دے او بلنا او بباسو منگا چلی پسینوں کی سخفگان دے او بلنا بیگ بلان دے دا مکانوں ددینا والے. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ادیب وی حمد ندی ٹول اللہ اغزاد چراوی رسولو منگا دلتا نو منگا چرار سیدلے کہ اللہ نرا رسول جنت دا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. یقینا داغل رسولان در ربزم پحق بیان سرام آواز وکڑے شدیتا شدا جنت دستاسو درکڑے شدتاستا بسو دائمل مجتاسو قول. ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ولعنة الله على الظالمين. نواز بور کی جنت والا اور والا ہوتا یقیناً امند منگا ہاغا ثوابنا شوادکڑوں سرب زمنگا رشتہ نایا امند تاسو ہاغا عذاب شوادکڑوں تاسو رب رشتہ دی بوئیش او نیلان بو کی یو اعلان کن کے دری پمینس کے چلانت اللہ دے ظالمانوں. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اغدی ظالمان چمنکی خلق دا اللہ دلارے اور لٹئی دی پائے کے کگلیش اور دید آخرت دا انکارم کئی. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. اور دری پمینس کے ویو پردئی اور پرستر داغ دیوال بانی بس سڑی فی جنبا ہر یو لرادائی پنخو. ونادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. آواز بور کی جنت والوتا جو سلام دی پتا سوانے نبی داخل شی دار آفوالا دی جنت تا و حال دارے جو تملرین. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او کل چواڑو لشی دی سترگیم اور والو طرفتا دیبو یا ربا منگا مگر دے سرد قوم ظالماننا.